Kasur upat ba ke Southwest Khasi Hills District ha kejingya lam uba kitbor lang nongram u chairman haringkat kejingya don lang uba Renekton Lingdot Tongkhar u MLA ke Maukerwat constituency uba Pius Marwen u MLA ke Ranikor constituency ha ke Hendri Teringunai lar araja arpusan kilalej banya kendu yo Konrad ke sang maha u menteri rangba kejela ban pen sngau halor ban pen baha ya kesurok na wailoi sya umpung. Habakran sikilat patai kubor uba kitbor lang ulaong bagajia kendu kalong ke basngau tenat hakaban nakaliang menteri rangba kejela ula pentem balamang arspa klur tingka na kebenta keni kesurok nandu na wailoi hadu kenyong. Kedun jo kasur paiba di Southwest Khasi Hills District ha kejing ya don lang ki adu di meni bukan borom sungi namo perwat pada Ranikor haringkat ki weipat ki ba wan pia kersan lang ya kan dikacuk kajing timan jugi hake wedai bat ka cingpen trei no ya ka surok intermediate lane ke bana wiloi mokorwat hadu haken yong Southwest Khasi Hills District kata ka dikamat ke bangiwan follow up yang ya kan ni namar ba nilai kenduk teng yo deputy chief minister hake por planet bat mentang isu tenat ba hadin bangi daka sur paipa jong Southwest Khasi Hills District ni ya kenduk yo chief minister bodong sungi Isukmen menitu happy lengba jumpi pres media sipai ba ba ilayo iya ka jipat shine of CM ba ya kan ka surok kum pangilia krem naswa la de mang kumba spa kror napo weiloi hadu haken yong dikata ka kubor sutenat napta ki pai ba jo ka Southwest Khasi Hills ki bala khmi lenti ya ka ne ka surok ka balong ka surok ka badon kamtam na ka benta ki pai ba jo ka Southwest Khasi Hills District kamtam nadu bangyo ek distrik kasuro karane ikuntu tileng baga jing trilang jong parok ki pajba jong Southwest Khasi Hills District krem de yanyo langiwan na kanunu makan hun lakadai na ki political party ne na ki seng balang poper re ni ki brio Southwest si nadu manso bat hadu menta sen bagi yakren hinam ta ka roi kapar ni ka jing mento jo ka Southwest yawan lang krui bait kumni ngubi imta idon lang arut ki amli idon mangah bat ki weipat ki ngilam ha jing sang ila thui lanti bar sibon ki weipat ki nongilam na ki NGO bar ki political party ba per ni warlang ne asni dan rai jing yo appointment ke ba kham kerki inilah yawan tang mangi ki nongilam kham khmat dan rai ngiso kan ai khublei ya ka sarkar hapo jing lam jung chief minister sarkar ki sangma ibala pen dep ya ke bala pular na kamta jong ka district hi bar ko na ta ki paiba Haba ben rap halor kene nakaliang uba Renekton Lingdot Tongkhar ulaong bo khmi lenti baya kene ke surok ke sarkar kan khot tendar no khamkloi khnang bakan long ke jing mentoi na ke benta ki pajba ya ke bangile kren ru la kunu kumno na ki wi funding ru dai banle wat na kan yong silu saran kor ngile kren lang re kor ke ajmu di kata dai sko on yetu ipi ki light ligi surok ke bang propose kumno ban ipnya chan ki light ligi district jongi hapo West Khasi Hills idon sho hapo ka West Khasi Hills te ngidon mentaba de light league district ka Southwest ke Eastern West ka West Khasi Hills tingila propose ngila ai isutnat be CM ru ila sutu ngila pensutu i bakalong berkam hadu takta kamtam nam takinong rep kinong jungi bar pendiajan yakini ki light league district ya ka bangila ya kren mene CM la snudi bha bang sna surok ka we narang dekau hamar ngor ha ka bagin hapan snai ka we ka jiking ka bahe nato na wa kansi nata ngila ai chungmut ru ban sna surok kawai prik surok ban kamad ko takta na share singi mauleng sokma ban mi harangai kse ban mi akan si kalau kabar kam hadu ko takta na takini ki light ligi district kata sa kawai de kebangili ai jengmut ICM bisutu bahai kata rupa na padan diwa halat nongrim ban mi hasirwan ka highway hasirwan kata rupa de surok ban kam bahai ka ICM ruila baca skor bahwa balong ban kam tinggi lai kepat i berkinu kini funding kalau bade de state fund dan na kado kado funding ru ban simkie kini surok hamtam ka jinga de jong ka roy ka par jong ki light ligi district jong ka West Khasi Hills bar ko kalong ka jimtoy ti kata ka de khobor bahai skwa di tu ipi ka ba ICM meneh ka je kran lang jongi ila baca skor bahwa bat ila sungtu ru kalong syak bar kam snai kita surok Barnik lah patai kita kani lenti na wailoi aku mau berbat lalu kin sedang no ya nika hi kadon haka proses kumba kalong mata da kileng ka department kila ai ka kila ya sedang ban initiate ka ban le ka survey ban le ka DPR tingi kmi leti ka jing kmi leti jongi la kuno kuno mentau senam onla ban kata ka kmi leti kamdon ka sharan nampi kadon haka proses korman te ka shulong bakal adon haka list haka ba kin ban train ko world ban tingi kmi leti bala kuno kuno mentau senam
ngidon ke jingkwa jang nut banyak berkhot tendar tas nem kata kali ke jing angnut jungi balak kudu tas nem kenan ke jing yok tendar apo tas nem arfusa kata kali jingkwa jungi Ini karena jenjang kemudian surab bat snow kan teli banyak aja betul. api 10 kilometer bakit lah itu ne bakit 10 kilometer kaleng jogani surab ti ke jing yok jing betul di ke main road ke ban yaj ban le charaniko ban kone ke arteli konsumsi Henry amde kata nadu na wailoi ngidon ke surok barang rin dalam mutar dan na wailoi semua korban ban kone ke district headquarter te kalau berkam hadu kata-kata ke baro si district ke kene ke surok kan benefit ya baro ke wai ke district ke jing snai ke surok Kadban nakal yang ubak pius pat ulaang ba udan ke jing kemilendi baya ke surok nadu mau kerwat hadu ranikor ba ke sorkar kan snapan bhano hakban nakal yang umentri rang ba ke jela ulaang ba ke jing pentrayaka kan salong haka second phase Ai kublai kantam yung Chief Minister bela ai ka assurance ka kubor ka ba sultanat ba kipai ba ka kila angnot ndesu tang da kato kane kisnem lagi pau snem syapang kani ka surok di kumbala pensai ba ho ngila yo ka surok lo pha nang ne mo plang silu syapo wiloi di ngidon kicing angnot ba na wiloi kan teng mo korwat kan poi silu sya raniko di nakaliang ka government kantam ne yang i siam mentai om ba kani kesurok mentangin ai shwa ke face ke banikom first phase ke ba nang ne na wiloi shadu sharaniko but shadu sha kenyong de na kenyong pat in teng peng second phase manang turu kan don kumbasa arpu kilometer teng ya ka second phase berpoi shadu shapo kraniko kani kadika kubor ka ba se wat ki baru ki up ya kadika kubor man ba ka jangot ko bagi ong ba kasurok kadika budlum jongka roi ka pa kumbala kren lei kamle na po mo korat ntar ka kami inti ke jungi kalong ba ni ap mo stang kapor ba lano ka sokar kan instead na kam ban khot ya ka tendar penyo no ya ka jingtre wa kinsa yo ya ta kasurok ka ba paka ban konek syaki sinong kithau bat kene ka surok ka bagi angnot kam dei ban ong ka ba kutang syapo ka district kene kan konek syaki pat ki district kan poi sharu syapo southwest garzul district di kene ka di ka surok ka ba don kam ha ban konek syaka Nawai district syaki pat ke district Pikir kami sepon ke border route seperti kelong buduk kam ha. Fi nga laju nama ka surok mangela ong ba ka cinon kam na ka ki snong apa boda te kumbalong menta tingi gudon ki surok ki ba kacing trei ka balaya cacaj kidon ki bagi dengan ilang propose nama kacing angut kumbade hapo ranikor konsorsi dan ilayo berkonek nang ni napo mo sendram tanir ketika main road dan yang CMI bakaniru ila propose menta mo sendram kan boy hapo plondroy na plondroy pat katukat konek biar hapo ranikor di kawai kecing konek kalau kacing don kam berkonek sa kabodar ko pi te ka ngi angut ngar ngabutin ya kata tambah yang ka sokar ki omba ngilap ton kecing kran sport Delhi kawai kecing don kam kolong ba nang ne nampo wakaji berkonek sempo raniko Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya